کو رومانا ریبر آپو جیانا ریبر آپو بنویسینه ناس دکه دخوازه هین بیتر ناس بکی هین بیتر جیانا یه بده ناس برن حاضر دکن سرجاوان سرسران وطن بناوی بونگ رستار یان باجار کوبانه ام خیراتنا همو سازی به داره حاضر دکن داوایی دکن کمبونا ماهیرو لبه داره جبونا بیرانینا سالوگر شهید بریتانه سالوگر خایان سوسیمینه جبونا و مدخواست هیرو ام ببیروینن جبینه که بدارخن شهید آزادی کردستان شهید میجن هوال بزانن هر سال جبو بیرانه هوال بریتان سپید جمعه نو دو دیاره هوال بریتان دوی آلانه وکی تاخم کوتانیه هوال بریتان دگره دست پیک انسان جنه دخوازن شهید بخینه جنات کرد به تایبت بو بنگه ها ارتش بوینا جن سیو سیمین وک ارتش بوینا جنیجی امجاره گدن پیروز دکن به تایبت لمیمار آزادیه لبرخوده هری مزن که لگره و این را لبرخوده ده ام لربر آپو پیروز دکن که ایکو پیشیا جن دکر گیهان بیاسته ربر آپو بو یک جن گیهان بیاسته دیسا کدا شهید به هزارم بو جبوی امجاره کدن سوز دن کو امی خطا کو اول بریتان دایی امی بیت بینن اول بریتان اول کو به اصل خواهج درس میه 1971 جدایی دبه لچولگی دبستان دخوینه باشا آبوری ده قزاج دکن استانبولی فقط دنام سیستم هایی جواب هایی ده تشتی هایی قبول نکر بریتان بی اثبات کر جاره کیده وکیدن یعنی تشتی کمروف لیزیده بکر براستی وک حرکت جن به هزارم بدل پرگرام هاتیه داییم ده پر زحمتی هم ده هاتی در باز کرن گو ام ایرو گیشتن بان روژا بدل موسا پر مزن هات با داییم براستی هم هد گیشتن بان روژا جبایی جی قیمت باوی زانیم خودی لدوسا شهیدا در کتن و ام باری ما همیانه بکار بلکو آلا وانا بلن کریه مین بلندر بکن جبوی جی ام بیواجه و کوری برا بودایی دست بکرن ام بگی جن آستا کو براستی بسر بکرن ام هیم بیتر جواکا خواه بریخستن بکن دست بکی ام خواه بریخستن بکن و ام بین جواکا خواه بریخستن بکن شوال سر ملی معمل بکن وک حرکتا جن و حتی کو ام گلی خواه جی ایشا خلاص نکن حتی کو ام ریبر خواه جی زندانی در نخینن ام تجاری که کشنا خواه نارواستینن لسر دی اساسی ام جاره کیدن منتداری ریبر آپونن منتداری شهیدانن منتداری گلی کلوبر خوددن ام جاره کیدن سوزا خواه لهمبری ریبر آپو لهمبری شهیدان لهمبری خطا اول بریتان ام دوباره دکن جبو کنه که من دستی دشمن خوش زنارا دابیشن
1907 دا li çevreke jidayek dibe û li wir mezin dibe. Sala 1989 da li Zanîngeha Stenbolê Fakülteya Zanistî û Bazirganiyê beşa îngilîzî destpêxandinê dike. Berîtan di nava ew pergala qirker da ji xwe pirsa ez kê me ji bo çi jiyan dikim û pêwîst e çawa bijîn dike. Ev lêgerînên Berîtan wê ber bi rêka azadiyê a ku bi ramanê rêbera Quraronî bûye digere wê û dike pêşengeke rast a jinên azadîxwaz. Di Newroza heman salê da biryara jiyaneke nû dide. Navê vê jiyanan bû Partiya Karkerên Kurdistanê e. Berîtan di sala 1990 da tevlî refên gerî da dibe. Dersim warê besê û zerîfeyan. Dersim dîsa warê besê û Berîtanan. Bajarê Dersimê xwediyê dîrokeke kevnar û serdeman da bûye nasnameya desthilatdariya Tirk. Lê Dersim bu di her astê da sazibûneke wekhev û azad a jinan pêk were artêşbûna jinan hemaneke jênevegere.